Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi, minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kum shibanta ban yada yaladi na ka jinya bit ya ka jingpang klam COVID khat khandai. U Archbishop jong ka Jilan Yamba Shillong Most Reverend Victor Lingdo menta ka sngi palai jong ka arpu artrik ubna yayong arjar arpuway ringkat lang bat u Vicar General u Reverend Father Richard Manbha Majau lembat ki katto kat ningut ki pait riungat jong ka balang Catholic kilalej ban ai dawai tika injection yaladi ha Nazareth Hospital Shillong. Habaya keren bat gilat pathai kubor hadin baladep ai dawai tika. U Archbishop Victor Lingdo ulaong bakani kadai ka dos ka baar ka ba uladep ban ai negabenta ban yada yaladi na uknyang jingpang COVID khat khandai. Kat kum ka jingong jong u Archbishop kani ka jing ai dawai tika kamdon jingkta ai namar ba hadu menta u donbej hapadeng ka jing sngo khlan bat ka jing sngo sting kamet ka phat. Ti namar kata u Archbishop ulo kenturu ikipat ba nongsong snong jong kejela bakin wan syakmat kamtam kito ki bala kenjo kerta ke bala khat pras nem sheneng bakin ai kini ka dawai injection bala penkrek da ke sorkar jela. Susu ulo kenturu ikipat ba bakim dai ban hapadeng ka jing shepting bat ka jinget bit henrai kum ki breu ki hap ban sngap ya ka sor ka basisha ka ba ka sorkar kala pentip khnang ban yadahi ya ka jing ka jongki. Dengan ini kuat ban aku kubur nasi ya ka imlang salang bang idon kamha ban yadai ledi kumba ka sarkar ki ai ki role ki ain yarangi ban distance si weni pat ka ba ar pade ban sa ikti sanitization balai pat ban sumari ledi na kaneka jingpang istam daga ba jingai wi pat ba khamtam ka sarkar ka laksa yangi ban shem ya kan ke vaccination tinga ai khubor ya phi baro pai ba yamlang salang ban le ek badan kam kadi ka bu ka ksiar ka ba sarkar ka ai la yangi khamta ban yada na kan ke jingpang coronavirus 19 khnang ma da ka ba shem injection ngila ban yele prasya kan ke jingpang go blaptha da ka sarkar dan berkata dengan sim kan ikalat ban perseluruh kepada ba mendai ban ting henry kan ikalat ban yada nak kan ikajingpang sistem hakum kan ikapo pakasapriang kan ikajingpang keleng-keleng kamta maka state mikilaya jongi dan berkata dengan sim kan ikalat ban ai kublai piru iwei pai ba kamta me gitu baladap khat pras nam sineng ban le kebadan kam ban sim kan vaccination kanang kalong galat ban yada naga jing sapriang une khnyang jingpang coronavirus kublai ya pi baro kani baro along namar bakajing pensapriang kubor balang fake news ma bakala katok ni di media lani di YouTube kata de ga bunsin ki pai ba jungi im ha kajing ting ki im ha ta kajing ngai bi ma ya ka ba yo sngo nang ni nang tai hendengi habat sngap ya ka sur jong sarkar naka kajing sisa jong sarkar kan ba kamde kumta bat bun ki belasim menta ki im ha ka jikot jikia kum mangaru belasim menta ka asin ngaso sting ile ding so klein ngaso ga yarap sibun tena makatam ni ban sya yalam bakala ha ka fake news ha ka negative media ha ka jing sya yalam bakala ha ka jing kren pen piang ku bolam ler
Bagi di ban ngai ika basisya kanang kan long alat ka jiada ri ka jat ban riu jangi. Kadbanakalyang jong Reverend Father Richard Manbha Majau uliatho ru ba kabalang kaladep ya kren sani bha ban ai injection covid khat khanda ya baro kilingdo so blai jong kejelan yam ba shalong kaban salong ha ka sautrik ubnai jemmang arajar arpuwei ha ka bakin sepentep ru shiki bor sensar district halor kanika rai ka bakila shim rengkat berkini ke serta rengkat bagi doktor kila perseluruh ini mengilik nak bantaka vaccination tinggi semua berang ba kadai ke bang ngira le mentaka ski bak ngipat berperseluruh dia baru ki beriu bagi le seki center seki health center banyok ya kenika vaccination nama kenir ko diga wei ke benta hak ba mengi ngelak menyelek persyak berbenjok ini kunyang jumpang ubekta ni pakai bekta ya ki imlang salang bang semua berang ru ngimdai banti semua berang ki doktor kila ai ni kata assurance ba uni kai kene ke vaccination kamna no ke jikta dina kalian jungi ni sim ni kata ni semua berang ni perseluruh ya baru kita bagi lek nak mentakkan ke vaccination. Taking the second dose of the vaccine, Covishield, it is safe. I had no reactions whatsoever. I'm happy with the vaccine and I hope I am immune. I invite everyone to take the vaccine and be safe. God bless you. Akimi kisi ngaso bala don kamban wan semi gani namaru ngalai iba kalabon palat ke spread abo Shillong kam semua dalam kam buat la lagi yang bagam dei we jing yada ke pang ro re kelong ba symptom jong igin kam duna la dan yo ke pang ro jadi ni tak ada mangan dan reaction ni dalam si mentan nak kasana 4 minit mentan dalam syong sedang observe sama hadu mentan dan ni hanga dengan semua try la dei banya turlang hi berokoi namar ba government ka di corporation jong pai ba hi re maniak ban control ya ka spread ini ru habis nok ti lah mo government ru government marwai kan lah ban pendek ini kam berokoi di ngasih ini pai ba ru kat bala tu ila banya snok ti lang ban jawan semat ban pendek ini ka so kala di la dan kami ni belai namar kami belai orang vaksinem ba hab kedeng di India mentang di jing spread ke is okay di la dan kami some protection ke oh ini ko ba boro ki ba kha gine sim benta kan hagan ni jing vaccination mar ba tangane kalat gini ki bangila ong ba kita gini ki distancing ki mask bak gini kui ni gila te keban nang yarap susu ini beli unu yang unu nak pen julang pen new kawajar kaya Nampak juga ada beberapa tempat ni update ini bersama dengan kita ke bahasa kita government ke ini dia bagi simkia yang kedua nama bagi ia betapa fair dia akan jual mahal kibun di bapak nang ni nang ingat nak kalian cuma nak ingat dia jembatai jumpa surga bangga pensyukur bang longgong kecing ada lagi namar ngimla ban lai pan kedua unong pang positif kan orang lupa namar bi hab ya dengan jaga sesuai jaga sesuai senang hab kedua ayo hab kedua yang mana hab kedua no kita bagi kita jumlah ke nanti ban slide ban lai pun ini dia benda tadi dengan simul.com dengan bersyukur ada yang nanti kue digilat ban ada yang nanti belum ban simul ketika kebaat pada kebaikan kabar dari mas social distancing site di penklaim immune system aja di jiwa mereka